سلاف بله ام لباجار آمدینه لدر و نبراستی جه هواجی هنه که سار زوستان لدر و برنامه چکرنج جدایه هنرمنده که دلگرم gelmene برز علی inanır او بخوا به اصل خوش باجار درسیمه دورا 12 ساله لهرمه کردستان دیجی نها سردانا آمده کریه و مجی خواستکو دوی برنامه ده هم بکن میوان ده دست بکی ده خیرات ناوی دکم خیراتی sağ olun gelek sıfatı çavay başı gelek sıfatı gün şu an baş gelek spas metedit gelek am pek baş bul sağ olun gelek sıfatı am zanım kutu bu hüneri ra mjuld bir le zaravay zazaki ya ciddi milki de bejin hünermendin edim milki ji geleki kemin bi taybeş ile herama Kurdistan eli başur ji kemin tu efkara de ki tu kari çek bahsa hüner axo beki ji bo bari tabii ki az nezi 10 sal bu az müzikin profesyonel idamı nav müzikin profesyonel idamı hatta nükeycimin karım bejim se albüm ha seyemin albümü ser az düşkülüm من دو albüm amelde kir belav kir lek yekemin albümümün sala 2019 ya duemin jî سه ستران تمام کردی اکوستیکی او جی 2020 ها ام بنده 2022 نه شبه هم 2022 albüm ki hem nur hem belav ken لی ام زنم کو تو تنی نه به زراوای زازاکی دمی کی استرانا دی بیجی کرمانجی جی کرکی جی اتا کرکی جی دی بیجی سورانی تقد گوتیه سورانی جی هنه سترانی کی اول شاعری هلوستی رنج سنگاوی هست من ستران شکل بی او سترانجی جبو حالکن قالی ما بله جبو وانا تایبت بو باشوری من شکل بی براستی چون نه ستایل سترانجی yani زاراوی وانجی خود زانم جدایا سورانیه yani jibo az karim bejim jibo herama Kurdistan zaravay zazaki jid judayı brasti alaqe milleti çavaya pur judayı bas alaqe başa gelek yani ki hoş duman bana az eğer carna mesela zaravay zazaki eğer karbinim merak dikin division o steki acayip judayı yani heye mesela jibo vantıştana taybet deneceğimin tıpkı zahmet nevi gelme çekiz adaki bu akbar. Mesela vantıştana çekiyor. Çok hoş çekiyor başa. Az xwazim temaşevani me ji dengê te jî henekî bibîzin yani em bijin zaravayê zazakî di milkî te klîbek kişandiye bi navê Gulîzer stranêk heye. Dixwazim em wiya henekî piçek temaşekin dûre em sabzivin. Belê. زری زری دلم بستن کتای توری ای گل زری زری دلم بستن کتای توری سبب کربی فکم قلبی خزبام شیا کوتی سمن کربی فکم قلبی خزبام شیا کوتی جانی تو وز بو راو تو راش بو بله gelek hoş bu brastıcı yani juda bu klip jî juda bu tu teneye li odeye ki ev fikir ji ku derket ev fikire ji bo nebûnî de derket rastî vejime ji ber derfeta yani ji ber derfeta çünkü brastî ev wekt demê de yani dest me pir teng bû em migo çawa bikin ez û gel hevalî xwe makan kakzet ev jî rojhilatî عيدي روجراتي كردي مايا وجي أصلي خوا مخابن زيدش كردي نزاني وكي يبا كوران بله دقوت مشاوا بكن شوا هردو أو ماكر مثلا سر أو مسألة ماذا
ما gelek fikir kir gelek ما خو وستان براستی ya David açtaki usa derket ma evkin yani o da desme de çi heye van tuştana ya sen van tuştana bir fikrim ma fikir ki tuştaki usa derket Dest hoş gelek hoş bu. yani Balêjî dikşîne. Arı balê mirov Rastî. dikşîne brastî Wext zêde tu neyê bi bore Serçavan jî ez zanim ku tu niha karê ez bêjim ku wek kurte filma jî tu amade dikî tu ser Dêrsimê tiştekî heye di berdestê te Osa ma berî gel hevalî xwe yani Haydar Gözde me dokümanterek çekir bî medrî ji bo sponsorî ew bî Rudaw TV bî ja nihayê jî kurte filmek me dîsan li ser sê stranê min e senaryoyê wê me nivîsand dîsan yani behsa ev sê stranê jî dike senaryoyê ja em Dêrsim de dikişînin inşallah dîsan ja zivistan yani ez bejme du mehîdin em dest pêkin ya buharê nezik buharê em dest pêkin em dixwazin piçekî berfî wan tiştana jî piçekî nîşan bidin ji bo temaşawana tiştekî xweş dibe inşallah yani herî yekem e ez çê dikim berî min heta nikê jî nedî tiştekî projeyekî wisa bî erê yani kurta filmek bî be diyalog be haftin bes ser mesela bes müzik bî tiştekî wisa serkeftin em dibêjin gelek spas ji bo beşdarbûna te jî dengê te jî ez barim êdî da li hemî dünyayê ji xwezatî tê guhdarkirin serkeftin dubare spas bo Kurdistan TV spas bo Sevdaxan gelek zor spas spas keyf hoş Belê em ê êdî gotin bidin we dîsa li bajarê Amedê hunermendekê hêja bi me rabû Alê İnanır em spasyaxwe dîsa dubare lê jî dikin em ê bêjim ku gotinê wê Xatirê